Kakuya li kamena madai meida so kami sambanga da prohona hanga haiji paning ungda inna ot saikor na tumli sajite haira gajia mi akana ot banglagai na salaga khangazan bingli ngajon mi phalungra gajina ot sakabi gasang mag duija tumrada phanga remakeup da ajiwi kamadaya baobing Manipur Sarkarna lupa 1.23 crore wi sericulture projects mati jisha daira Ukrulaina Kamjong districts li intensive pivoting project huigara Rakhara State Assembly gazibli zangkavai Kuki Zo MLA Tharali CM Biren Mashana nghodra jihaira Atum corporate sakavai redi ina leya jihaira Lekhayangathor aje the Dangkul Expressway Bao Inji Shankui in a ba midale Bao Bing May Sign Nang Rumsa Manipur Sarkarna Sericulture Department Azingli Project Madi Hopok Mi Haira Luba 1.23 crore Manwi Projects G Aya Chief Minister N Biren Singh na launch Samiya Project G Hopok Kami Gala book launching Angran Angayay Chief Minister Secretariat Likwikada Department of Sericulture Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board Wimila Wazanga Projects Madiji Chandil Tamenglong None Ena Churachandpur District Swivang Integrated Og Tazar Project Senabadi Ena Chiribam Districts Li Eri Project Haimira Ukrul Kamjong Ena Tamenglong Districts Li Intensive Pivoting Project Higara Kala Kakjing Chandel Ena Imphal East District Swivang Sericulture Wimanga Ena Women Empowerment Hirakami Project Mi Haira Ukrulaina Kamjong Wivang La Zangdale Bivoltin Project Gajihi Maslai Gazair Kapolang Sem Kavai Silkworm Gagaili Gahangna Sericulture wi Azingli Tasar Eri Gala Bivoltin the Kaigadaji Saikor Silk Maslai Gazair Sem Kavai Silkworm Gagawi Project Serna Ka Gulomji Ayur Kangade Atishurda Jiwi Ena Gashok Silk Jilangade Kangarokna Chief Minister na kahang State Li Sender na Gadomra Shumhaira Tishot bi rod kamradli sazi kahai bingwi da relief camps li gashok gazang yang sang kawai lupa shaka hang madida panga growth shika mi kala prefabricated shim semi kawai lupa shaka maguda madi cross miyaji one-time financial assistance lupa tinka kamiwi total maguda gutum gross kada release saga haina kala compensatory package sada trada jiko cross shiga release sami hairada CM na hangsanga now being with nutrition gala personal hygiene swivang lupa hang madida madi cross kada release sa hairaji Relief camps li khale displaced shimkur abavali special assistance lupa lak aka kamiwi azingli first installment li shimkur akali lupa ting maguda phangamida ji shimkur ting thurubibang release sahaira da hanga Relief camps li khale now being we entertainment wibang da camps li divi haimi khawai lupa gross katum sanction samiya da CM na hanga Abam gai khali law and order situation mathak maitheda shimkhor shashini tumrada thurokwi permanent shim sem khawai lupa magu gross release samiyaji kala thui ga hai ga jangli thei ga dana saje ga hai shimkhor ting hangmadi da khanili CGI sheets haimi da chiwi amman lupa hangmadi da phanga gross daya da hanga Dara ga pongala theina sag ziwi wang Central Sarkarna overall lupa hangjishat gross Sanction Samia the CM Biren na hanga. Rak Radhyolf Manipur Legislative Assembly li ngarum khawai Manipur Chief Minister N Biren Singh na Kuki Zo MLA Tharali nghodra jidale. State Assembly session ga thuruga hi achiwi direct thumrada akhali hawphok laga phai direct thurada khani thangkup sangra. Zadra High Assembly gazibli magazang Kuki Zo MLA bingjili CM Mashana khanghot mira. Ajiwi gazip hili kukizo MLA bingurum palungra kala atumli cooperate sara gaji CM na hanga. Maram hi aya benefits yaw kami la book launching angran angay Chief Minister wi shimli kui gagali kahangna.
MLA Tharaji Shinina Paradia Janata Party Khanina Kuki People's Alliance Kala Independent Ahazangda Atumna Separate Administration Gapo Alungli Zadra High Assembly Stations Khani Limazangla Rahaira Tangkul Luiramde Apora Nam Gushogaina Digital Branding Week Hamadaya Pekar Krida Book Basket Color Basket Go Avengers Hapokaira Book Basket Hina Book Publications Unit Color Basket Hina Commercial Branding Unit Sada Hakapok Angaran Angaye Tangkul Theological Association DDA Compound Ukrul District Li Kwikaya Hangda Kalehi Jihui Group Nagashona Targat Kaka Angran Angaye Jili Tangkul Nakalong President Swart Bashumna Book Basket Launch Sami Kala Ukrul Deputy Commissioner Zuringla Genguna Color Basket Inaugurate Samiya Yari Gachungana Aran Jihui da Gate Units Jiri Akava Ngaran Mi Jihui na Awi Vengers Sibi Manga Ina Ukrul Kala District Hi Makan Chok da Quality Kale Book Publications in a Printing We Ordram Gatumi Kangai Ninghai Pongshoga Printing we Vanga Shunglaga High Agap high-end commercial machines District Hili Jihui Group na Kuyung Kareng Sayaji Atumna International Quality Standards Mida Local Naubing Mang Maningla Northeast Pedali Service Mi Khawai Sadale Quality Kamata Inang Soda Amanla Jalak Ina Haimi Khawai Sara da Hanga Group Gina Market Lizingum Tarada Akagada Atumna Kashungla High Service Mi Shabragaji Ningahak Pongshoka Rakra Adam Lila Agap Gatar Khani Kwisang Likhavai Ngarandale Launch Gazib Jili Ukrul or Hunpun Gala Hungbungwi Hangu Ungnau Kangkui Hetman Tangkul Reishi Gatana Bing Gala Tangkul Nagalong Tangkul Shinaulong Tangkul Gatamnaulong Tangkul Mayer Ngalalong Aina Taiso wi Minganin Bingla Wazanga Book Basket Color Basket in the local publishing aina printing industry li Kamadaya Kangajay Kwirami the Ukrul District Hagasang Regasang li Kamadaya Shuru Kwira the Gajihan lay the lay. Crafting dreams, one brick at a time. Max Cement for lasting perfection. From your hands to our project, turning visions into reality. Precision meets strength. Trust our cement for perfect structures. Mason's choice for a solid legacy. Expertise meets excellence. Max Cement for projects that stand the test of time. Manipur Directorate of Fisheries we Azingli Scheme Thasang Kawai Kangohot Shokaira. Ukrul or Kamchong Districts Li Khale, Kai Gagay Now Bingwivang, PMMSY 2023-24 we Azingli, Schemes Nadate Deli Tasang Kawai Mohot Dele. Ukrul District Fishery Officer na Paumi Kishok Atishurda, application J Ajawi Darik Maguda Jiko Tangwe na Tweeda, Pay August Directioni Aina Dangda Mishokra. Application Misang Kawai Adam, Pay August Director Ada Kanina Kanawa Nsara. Jiwitili, Director Ada Jiko Aina Dangda, Inspection or Field Verification Zadra, District Level, DLC Selection Process J, Pay Darik Maguda Shini we Alungli Gupsangra da Hanga. Form G, District Fishery Office we Aina Mishokra. Manipur Social Welfare Department na State we Transgender Survey sa Ura Jihaira. Survey G, Anganwadi Senders we mga ina Sara Jidale. Social Welfare Director, Ngangom Udam na Ajahon Director Ada Jisha Tangchanbao Kushok Atishurda, Transgender Persons being with Deda Gazem Gukui, Ot Mangaji, Self-Declaration Forms ina Sara. Hiwivang, prescribed forms Anganwadi Senders li Haimi Ragala, Self-Declaration Form G Misang Kavai, Anganwadi Senders li Dropbox Haimira. Form G Okas Pay Direct Magu Aina Dangda Misang Baira da Hanga. Declaration Form Migasang Psychology Full Confidentiality Aina Haimira da Hanga. Transgender Persons being na Self-Declaration Form G website socialwelfare.mn.gov.in we aina la download sa Baira G. Manipur do short we rod kamrat na sakzi farmers being with compensatory package face ka kanya mi shok kawai state cabinet na Miami Haira.
Ministry of Home Affairs we azingli face ka khania compensatory package ji lupa 13.30 crore ka da farmers tingkhani hangshini liwa beira da Health Minister Dr. Sabam Ranjan Singh na hanga Mayo kachang compensatory package we face karesa da Manipur Sarkar na lupa 18.91 crore mishoka kalaji farmers tingkuthum shamati hangji shadda kuthum miwang na ji Rod Kamarat alongli lui ot kasali shega khud la mawa kapai leida lui dara kha langpho hau kala mathada mawa sangbai thuwa State Agriculture Department na thega khui ati shurda achakum hau ka phok Rod Kamarat jina Manipur we farmers thingphanga shajigo akha gadali saji hawa Manipur li Assam Rifles mahai khawai kapo Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi na kathongai ra Paramilitary Force jina masaran sa ga hai lega phaira gala Assam Rifles we ot ngurut ga khweli yarina ning khmoong le haira ga ji hangda athumli state we aina khwithui mi khawai kokomi na bo haira Pore le marol abunba mera bai bi loop we azingli gazang takel khongban mera bai bi nala Assam Rifles khwithui mi khawai ga bo ngabaw haira Assam Rifles na guki militants li mi jang gazang pendale Mera Bai Bi Jiwi Secretary Thoi Bi Leima na kahang Myanmar we Guki militants bingli Assam Rifles na Khangajon midale Jiwi Wang Atumli Shin Palungra Jihaira Militants na attack sa hangai li sada ngak mi khawai ka sa village volunteers bingliwa NSA we azingli didain sa hawada Thoi Bi Leima na hangsanga Manipur li jingri ka hai hanung haira da sender na kahang li Leima na makhamaya phongshoga Kuki ne attack sa fudale yari relief camps li bom fudale kai khanda nga khakati la shokai ra kala tarakha lui mawa sangbai la leya da lema na hangsanga Chief Minister N Biren Singh na yari wi ga jot mathei mi thuwa ga chi la lema na hanga ithum na hi hang akha CM Biren na mulungba thawa athum na ithum li hithada masa bai mana CM kwi wang ga saina kha pamhau khala da maira bai bi minga ninjina khanga han sai Nidi Ayog Chief Ministers Pingwi Gazibli Zangkhawai Manipur Chief Minister N Biren Singh aya New Delhi li ka haira Gazibchi Prime Minister Narendra Modi na thanda akhama bamra Prime Minister Narendra Modi li Manipur wi situation maramla pahangra kathaka solution khira khawai bora da Biren na New Delhi ka hiwi ina ka pha shokra da gajihan phongshoka Chief Minister na kahang awi ot ngurut sa da kala adamra uda BM li basampangra BM wi so khami khwira da majansanga Union budget li Manipur wi wang magazang li makhamaya maram li Biren nang hanga da opposition parties na agjang makaning politics ngaryo da khleina ji haira CM Biren na kahang maram hiwang Union Finance Minister na thar khami mi haira Manipur wi darugapong to short wi Rod Kamarat kala maram ngadadai da wiwang Union government na funds sanction saping haira da CM Biren na hanga Sender wi ina funds sampang shop sampang haira da CM na majan sanga La luida achu wi kamdaya baubing Manipur Sarkar na lupa 1.23 crore wi sericulture projects mati jisha daira Ukrulay na Kamjong Districts li intensive pivoting project huigara Rakhara State Assembly gazibli zangkhawai kuki zo MLA tharali CM Biren masha na nghodra jihaira atum corporate sa khawai ready ina leya jihaira Ajui pau hiling jangaira pau ngana da khlei na thumsai korale ringa phagala khamahaya zmi shong sa serano